Kubor nakaslem jong unongsan hima. Ka New Trap Youth Council Soyong Circle hnegas ngi ka Sautri ku Rampang Arajar Arpway kalalek banjurip ya ka kenro jang kesurok ba Shillong Nongstoin Tura kabalatua hasoyong. Kadai ka kenro kabalatua kadai kabalatua nadu ka ayom liur jong usnam Arajar Arpo. Bat kalongru ka jaka kaba iman saubha hadu kata-kata. Hakaba baro arliang na katay kajaka kaba klem kadai kajaka kaba kinongnya kali kejupan hairstep ha yaki kali jungki. Kaseng HYC lang ba o President Usamla Poning Star Shabong kala dawa na katanat PWD baru na kasorkar jela bagadai ban paisna no mardor ya katay kakenro barlada kamsna kadai ban shim ya kajingkitli lada don kano kajingjia kabas ngausi lani kano kajingnya tengku kali ha katay kajaka. Nakaliang ka New Trap Youth Council ya circle ngisio bendawa ya sorka ya ka Public Work Department bahkan pendahan nomor dor bahkan senabahan nomor dor ya kan kenro nang bahkan membu ka jingma ya ki beri balik kawan yang bahkan kunti. Kumbang ui pelen hangne ba kadon ki dak ba ki bat break kesan ki kali dan ki break kesan ki kali. Te hangne kadang ka bataning do ta kali ka bawan nang tanah po west hangne ya kali kawan nang po east kan lang kama bani i sagway du kalong wan po east ya kali wan po west kami i natakadaw hangne ngi i ba kadon ka jing kadak ka ba kam imsaw namar ba kadon ka logto akan ka jaka bila bun ki kali ki bal ajan ni accident tendo ki bala yator sini sakap tang nakadaw ya wan kali san kali de kene ka jingle ka jing isra jang ne ka sarkar lengba ka trat PWD long ka ba bu ka jingma ka bakra hadu ka ta ya ki birit balik bawan akan yang lima kan itu hadu mentangi iba nakaliang ka PWD ka supit ka ya kan ka jing kelam jong kan ka kenro bat lada ja lada ja aksidan ne manoban ba kli ngatrai ka PWD kan sim ka jing kli habai dei bat ka jing sni wile se ka bami nak ne ka jing ya terdak kali ka jing aksidan kli ne caka